Ke bidiwa ra kgaolo la barman ke mo parlamente wa kgaolo ya Mogoditšhane East. Re hano ne re tsile go witnessa go ribolwa ga di investor tsa Bonno housing program mo Mogoditšhane le dikgaolo tse dingwe tse di gaufi le Mogoditšhane. Mme tota nna ke le mo parlamente wa kgaolo ya Mogoditšhane East. Ke itumetse so santlha government has held up his promise ya go netefatsa gore mo gare ga mathata a madi kganye ya bonno e se tlhokagala e tshwenya batho ba Mogoditšhane ene o ntse e tsweletse go itsheleditse go godimo. Number 2, ke itumetse le investor ke itumeletse gore mo gareng ga risk e kana ya lehatshe le sena madi ba tsere risk ya gore nyane mme re tla le thusa le re tla iragatsa se e leng gore ke le tlhoko mo sa boraro ke itumeletse le tsone gore di-investor tse ke batswana ba e leng gore re tla kgona go dirisa ka sente le bone ga go na le ndie mo teng re tla netefatsa gore re a di resolve le yone kgannye re helela re kgona go neela batswana bonno re neela batho ba Mogoditšhane bonno ke go tswang gala bo ba sokodisa ka lekalo mme ke bo gape ke leboge le yone council ya Mogoditšhane gore e be kgonne go rulaganya tsatsi le ke a leboga.